hini ra thom ke bra trok ang ding session kijut suri hini ra engkoi lapen engkoi ra isi dihina ningkana farman kuti pharoi sira trok ke bra ki thom se tangka panong si chiparai KSA pen nilip choki hola hawar tomon ki jabra hemtun aphan kirap ke pajedam Harmony Academy atum suri hini re engko ningkana farman upper dilaji sirbo mupathua klamalong annual sport mesen pen kapangcheng Kardam nilikar pi prime time birta than bang samijunalite mungpi non birta ang ton pen arjuik tha Suri hini re engkoi la pen engkoi re si dihina ningkana farman kuti pharoi sira thomke pra ke thom su se tangka panong si theri trok ani kangni adun thu pharo hini ra thomke pra trok ang deng session along deng si chiparai pontanglo Karbi Autonomous Council session hol along theri pho ani pen kapang cheng pharo hini ra thomke pra trok ang deng council session theri trok ani pajut ponlo adun thu theri trok ani kangni session along suri hisira ingkoi lapen ingkoi raisia ningkan dihina puthak kachiparai jia phan kachingwai patepsi aklong palidam dihina ningkana farman mate budget aputhak MSCEM atum kachingwai amu endunsi dihinta arpukido CEM tuliram ronghang theri phoar ni session along kijaya budget mesen lapen rada phan alikido jia budget pu kachikroi angthek chipaklang dihina ningkana phan kapanong kuti pharoi sira thomke prake thom su se budget along MSC bari maduma phan pension anong nam ki pijia phan pharoi sira lak trokner cap atangka panong budget alam jir along Karbi atokano kaching thura phan MSC local area development fund atangka chuning lak krip ho atangka pen pining lak thom cap atangka panong pon lopusi CM ning JC dipurong supialong gari motor kibia thai ka velang damsi dipu birla pen dipurong supiam towar ajam kit hela pen rong parpi rong bia towar pen dipu railway station and overbridge lampon poputa CM rong hangasang ho station along pacheta already ahom sarkar umunom dile ami he rong parpi rong be pora are railway station lo el tua good traffic jam hoise jet Karbi बहुत गाड़ी होय बोलिছে যদি he rong parpi rong be pora dom tar lagi ami always full line কৰিব কাৰণে আমি কৈছো হিদিনাতে আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰ সোসাইটি কেসিএস বিলাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো প্ৰাইজ ডিভিজন দিনত এবাৰ চিফ গেষ্ট মাতিছে হিদিনে তেখেতে ফাউণ্ডেশ্যন স্কুল লৈ কৰা কথা আছে কিন্তু বিশেষ কাম থকা কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰা কাৰণে হিদিনে কৰা এইটা ফুল লাইন হোৱাৰ লগে লগে আমি চিন্তা কৰিছো বিল্লা পাৰ হৈ পেলাই জিতু ৰংভাৰতী ৰংবেলকে আমি এক ফুল লাইন কাম কৰিবলৈ এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কাৰণে চিন্তা কৰিছো গতিকে অনাৰেবল স্পিকাৰ আমি হেবিলাকৰ আমি কাৰ্বি আংলং এটা চেঞ্জ আনিব বিচাৰিছো কাৰ্বি আংলং আমি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছো budget session chiparai pondet aphijong session kijut alam deputy chairman pen kapachita state sector budget session there inkoira pli ani kangni thuji alam ta alangli kapachini si there for ni pen kapang chenga session budget ponlo Karbi Autonomous Council pen Difu Medical College along lang angkro kasilam jiaphan theri trokar ni nujok ki sompona birta nilitumalong birta nang pale Karbi Autonomous Council anudeng aruma long kido PHSI campaign Difu Medical College along lang angkro kasilam jiaphan skakuti kepra lak thom kepra priatangka panong ponlo arniwang 3 lakh kep ki piunji laso alang angkro kasilam jiaphan theri trok ani Karbi Autonomous Council CM tuliram ronghanga phansi nujok pa sompang cheng Nujoki soma te sai kapang cheng amaya long milang asai kami Pradip Rongpi MSc atum Principal Secretary Sanjeev Kumar Da Secretary Sarim Taro PHSI kam Executive Engineer Bikram Teron Pencheng Lok Pinang An asai puatum Chitongdun Greater Difu Bazar Committee pen theri trok arni jutanga klam taralang solong kasalok asai deng pon pusini litumalong birtanang pale kapang thira saita isi hamphang arpu laso alam the pen jutanga klam taralang so along Greater Difu Bazar Committee pen theri trok ani kapang thir kasalok amo chipari deng pon Komiti amai pu biren rong pi lapen Arya Sangho tum cepeng si kasalok asai kideng alam kat news afan than pachini ini
Litum la Veteriku Bazar Committee in Pensidangon KYF Aklamlong Wangsin Litum la Sapaya Vijan lo Keter KR Go la Sin Litum Ladak Mangkoi Sose member Wangsi Akapega Ken Cerave Dake Veteriku Bazar Committee member Chedi lo Dasi Litum la Festival Judet Pubang Tini dat Pubang Chokche Atete Judet pu boyfriend sida ladak bang keter ke tepik pasi litum la sobang ke kelang kenang sot ma apang tebang kenang sot la sini litum dak cing bai cing sai pensi ni litum patel kilo la sidak non lem lo pang Thailand lo la pen non bang yang ti lo la si komani bang pu bang kiduk olongte litum la son ako kibang ipan cining rilo la pen ako ni litum anisiba ako bang tuigla Dom Bazar Committee ahin pen dat kam mencirabdun lo prang ben tak cirabdun bom la pen non ta ining ring no dak si dak kacio dim dom arkok pon lo arpek pon lo ke hai itom phan nang japon arong pi sar birenong pi alali maipu asi ason itom cirabdun bom ji momota la pen kadoga vesita ahin tom asong tom sita nang dak kiter adi macio nang sapado na son pesante mesenji pusi chuningri non kiter adim an ke nitom saphala bone wai pisita cio dim si nitom sapacho ase kapre ka song tom sita ki sapapo ni phanse akko chuningri chulo There mate march near cap lake sang pimar mate soar lo aphan aman kipiarni la soar ni aphan sominder sang pimar arni pu hok si talon talibom Karbi Anglong Labor Union penta dipurong sopialong sominder sang pimar arni mate International Women Day katalonji aphan sikdang bom lo pusikat ni salong bertanang pale sominder talavira long sominder sang pimar arni kar cholapen katalona son thot Karbi Anglong Labor Union penta dipurong sopialong soar lo aja kong puthaka chini ji aphan seke paduji pusi kat news aphan songamai pu tumpen pachini. Good evening. We came here on behalf of Karbi Anglong Labor Union Women Society. Our women society is here. This labor union is going to focus for the International Women Day throughout the world that we are going to support the women's histories. And we came here on behalf of the leader, I'm Sri Bida Singh Rongpi, and chairman is here, the Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee, and the president is here, Mr. Joy Singh Inghi, followed by the women's president and secretary. Both are here. We together came here to focus the women histories. What the historians has done to the women societies that we came to know. On this behalf, we are going to trace out the footmarks of the women society. So arlo pusitame Sominder long Indira Gandhi, Mother Teresa, rong Parpinok Beatum, so arlo aphan kerai kom apusek, hampang along sompi paklanglo. Hampang ching thurji pulote so arlo aphan ing thurdangji lapen seke pinangji pusi ke eje yome Bida Singh rong pi lapen arya sangho tum ningje. Non malong so porpan birta amoy ton piksana. Modern Public Academy Senior Secondary admission open for 2020 and 21. Classes from 1 to 11. IIT JEE NEET coaching announcing 11 and 12 breed with IIT JEE NEET CACPT with intensive coaching by expert lecturer. Hostel facilities available for both boys and girls in the school campus. Campus 1 Karaikuchi, Campus 2 Rampur, Campus 3 Hajo. For more details, kindly contact on the given screen. Website www.modernpublicacademy.com. Required teachers for nursery to class 11 in boarding cum day school, Modern Public Academy, Alikas, Kamrup, Assam. Salary negotiable. Free accommodation for residential teachers. Walk-in interview at Tridhara office on 8 March 2020 at 11 am onwards. Candidate must bring their testimonial along with CV. Interview location opposite United Bank of India,
Tisu Complex, Casa Stadium Road, Difu Karbi Anglong. For more details, kindly contact 7896 197 465. Claret Unisex Salon, Kichengsi Sopinsu Lapen Soar Luapan Kipamadadim. Karbi Risunim Surong Ajay nang Kilia Pora Wood Claret Unisex Salon Ahinpen nang 1 pilo isi Warsai Kime. Laki Hair Straightening 2,199, Hair Smoothing 3,299, Hair Rebonding 4,299 Lapen, Keratin 4,299 Ador Pen Longpon Igji. Apor Kimi Warsai Kimi nang litum cemat mepin unni. Lasila bangso Warsai Kimi ahut nang litum tengni nepin pen ali cuan dun ikha. Ning cipa bibe pin pen humri dam non lapen nang litum kemesen nang tek longpon igji. Adim laki rong parpi rong berot Iron Bridge adung Difu Karbi Anglong. Kachini letho Japan humri tame 6001213664. Dihinamo piputot birta along wangtulo. Suri hinira engkoya ningkana farman dipurong supipen kilometer cap an kahilo upper dilaji sirvo mu patho klamalong theli ni phai por ni pen ni phai truck ar ni an ni thoma baha harmony academy atum annual sport mesen pen kapang cheng pona birta kat news along birta nang pale. Harmony Academy Managing Director Sarkari Langne pen Suri hinira engkoya ningkana farman annual sport ke pedupon along Charlio Sumarla pen Skulatan bang atumaphan kedeng pen sik kapatho jai mek pangcheng ponlo lapen non pirthe adang along coronavirus akiso alam pen katihur nud ahut koson pen sicherok tok pen kido kithak nang jima lahaya puthak ta alang ni pen lam the ki jai pado Harmony Academy MD pen lam the ki jai phi Harmony Academy long Charlio Sumaratum aren pen keng kam ka chijor mate Mars pasta padupon kapathu ki cheng jai mek along alhiaman pen aparim naya than bang Phogu Haru NCC Difu Government College Unit Senior Under Officer Arjun Kumar Malhotra lapen NCC Cadet Pankaj Kumar Sunar atum chetong dun alang ritum Principal Sangpi Dipali terang pi pen archuponlo apithu than bang Phogu Haru pen torch ki kaya saya long sport interest Rastam Ingti pen Cherabdunsi School Kacharlio Somar Angbong pen School Leader Class 10 ang deng Charlie Jirsong rong hang adeng pajir ponlo pusi kapathua sayang deng kiceng ani mesen pen pangcheng pachun ponlo KSA pen non hejong nilip chuki hula hawara long tomon ki theke wang pen ahem marit kana hokdun ahem tu naphan kirap pajir dam pusi kat news along birtanang pale Bukajan subdivision ki parlo nilip chuki hula hawar sari hutia long ki do somar lokacharli ahem theri hiniani tomon ki the jabraya jok kana hok the ulo KSA tumla solam arjulong pen adim arong pali damsi sangjang thula pen ki cho hormu rondam KSA songja Barnabas ki lingki ja pen kirap ka pajirda mahut alang ni ri rapher terang larsing ingti ratno timung lapen etso terona tum chitong dun Karbi prime time ang kelapon sikang ton pigla numithak mi kurwang thu